Today, Holy Mass offering, steady recovery for Jenny Lasimbang, healing prayer for Joshua Jess Ribbon, special intention for Quirin M. Angkangon. We also pray for the souls of Manjelin de Simon alias Angelin, Ferdinand Michael Koju, Stephen Sipaun, Sheila Sipaun, Bernadette Kiluk Dompok, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Emmanuel Christo Mojikon, Michael Chin Kim Hon, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, Mary Tubong Dulijin, Fidelis Boyong Matanul, Edward Masudal, Beatrice Lasuntang Lajuta, Guido Masudal, Benedette Mansing, Barbara Jinip, Joseph Mansing, James Mansing, Fabian Mansing, Emma Kiliman, Linon, Maria Sundiam, Leong Ah Kun, Om Savyavi Koduduvo Itapu Hidup Pemahyungan.
I dengan ditama, Om di Tanak, Om di Spiritu Terbitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus da takau, Om i kekinavan di kenengan, Om i kepisaan di Spiritu Terbitua, menyampai na Diosu Saviavi. Tapi ko ngavi, karena mengaku da dosa ngavi da takau, kepapaton da nadi da takau sendi, da memalamai di ketapatan, tahom lati Terbitua. Mangakun so, dedi kinengan tavakas, Om re Diosu ite pinay ngavi, dan ako pemidoso zokoso, it pomusavan ngaviku, id bos ngaviku, id nunu inaimaanku, id nunu iauku na ngazanda memang. Maza nanda hasakku, maza nanda hasakku, maza nanda hasakku tagazo kozo, itino pogi, tamakinsian zo di Mary, i obitua penti hombus hahangai, Salvia vidita sab Om Sancti ngavi, Om Diosu tepinay ngavi, da semambayang mentok dego, dari Tuhan kinengan dotokau. Kiko senan ada, dari dotokau ikinengan tavakas, memahyang do dosa ngavi dotokau, Om magawit dotokau dari keposizon selajur. Tuhan kasianaino, Kristus kasianaino, Tuhan kasianaino. Kano semambayang, ikelemasan da Terbitua diti, tadau baino mamalmay toko di keandaman di Sancti Jerome, Padri Om Doktul di Ecclesia. Oi kinoingan, iminanak di Padri Sancti Jerome, do kaginavan paimpasi Om Tahud mentok buk pinasuatan da tengah bitwa, panakno da tuhun ngavi nu, da hobi pada da asapau kozot tuva, da otogok di bos nu, Om kayu di idi tovud do keposison, maza di Kristus Tuhan zatanak nu, imama masih Om memalinta miampai diau, idi kepisaan di Spiritu Terbitua, kinoingan montok sohihinai aiso kopupuson. Amen. Pembahasan mentadibuk di Nehemia. Koikot no po ibuhan kumutu sabiavi ituhun tuminimung domiaga koy iso no tuhun da dinata didumbangan di babazan baik tagazo. Sinu dioho i Ezra, itaba adat domino mogovit di buk di undang-undang di Moses, ipinatak di Tuhan di Israel. Ingkano donovit di Padri Tagazo, Padri Ezra it undang-undang de dumbangan di tuhun ngavi no timung, kusay ngavi, tondong ngavi, Om Tanak ngavi, inogonop tinuo do mamalati. Tadaw kumoiso di buhan kumotui, idi nata di dumbangan di babazan Tagazo baik, idi dumbangan di kusay ngavi, Om tondong ngavi, Om Tanak ngavi, nogonop tinuo do mamalati, minambasa isido mantad dibuk do mantad oswabo gisom tangadaw. Sebavi ituhun domino kinongo kozo de dibuk di undang-undang. I Ezra itaba adat no po nga miningkakat de bantaan tinodo dokazu i tinuidong montok tududi. Id o intahangan do sabiavi dituhun tupoy kakat isido do akakavas ko sabiavi dituhun minungkab i Ezra di buk Om ontok minungkab isido di sabiavi dituhun do miningkakat. Dadi minangazo i Ezra di Tuhan ikinengan tindama Om sabiavi itu Tuhan
minangakat do hongon ngavi dioho om suminimba. Amen. Amen. Dadi tumini duku izioho om tuminungub dadi tanah. Humob izioho sondi dari dumbanganan di Tuhan. Kinaingan. Tuhun ngavi live o pinapalati di undang-undang dari tuhun ngavi domaso pengkakat di tuhun ngavi o minambasa i Ezra mantad di undang-undang di kinaingan papadahin om papalati di moida kalati i tuhun ngavi donunu inabasa. Dadi i Nehemia i Gonal om i Ezra padri om taba adat om i tuhun ngavi live i menuntuduk di tuhun ngavi minobos dari disavyavi di tuhun tadaw di tino ponga obituah dari kinaingan diosu kada pongkodu kada iad tu i tuhun ngavi no ponga savyavi domiad domaso izioho minokinongo dari bos ngavi di undang-undang dari pobos no isido ugad akano ihunok inumo ihing anggur tomis om papatod no dosombo gizan do di tuhun i aiso di nakotonda do potonda. Tu tadaw diti no ponga obitua do di kinaingan do toko kada ko susa ikan dasan di kinaingan o takawas kuta tabakas diosu. Om pinotonong di tuhun ngavi live isavyavi tuhun minobos do tonong no tadaw to betua iti kada ko susa om savyavi tuhun minugad makan om minonginum om papatak do bagi ngavi om tuminimpun do umondos dioho sondi tu nakalati izioho di lati di nunu inakabal di dioho. Ibos di Tuhan. Iko tulan di Tuhan poponsiko do ginavo. Penggonop kozo i undang-undang di Tuhan menunduhi idi kodgodu duvo ko tulan di Tuhan noponga manhan sano manak ido kabahan dedi tongosibo kogi ginovo. Iko tulan ngavi di Tuhan noponga kotunud poponsiko ngavi idi ko ginavo. Ponu nopo di Tuhan nga atahang manak idok tinavaw dedi mato ngavi. Konakan dedi Tuhan no ponga obitua katan selajur ko tulan ngavi di Tuhan no ponga katapatan om savyavi i do otuhid. Hobi po do poki kionon ngavi i ko amas tinagas kozo om hobi inomis ngavi di kopa mantad di vinahay. I pemerintahan di kenengan no ponga isomokno tongobno om kotumbazaino di abal tabasi. I Tuhan miampai diosu.
Pembahasan manta di abal tavasi to bitua sinuat di Luke. Minamihi ituhan datu ngopod duvat tuhun suvai. Pinapogad diho do maguhu di sido. Do to duduvo do saviavi di kakadazan tangan nini. Tizunan ngavi ingozon tombuhuzo di sido sandi. Minabos isido do diho. Nauda ito tomaton nga akudi o mangongomot ngavi. Dadi, pakiano no di Tuhan do tomaton papogad do mangongomot ngavi do tomaton daw. Timpu uno do babayno nga andomo no papogad zodio zumiaga do tananak kambing biri-biri ngavi. Ipaingamong da taso tahun ngavi. Kada pogobit do paizazanan usin. Aiso boboon. Aiso solipal ngavi. Kada tabi da isay-isay da di talun-alun. Nununopo o hamin suangan diosu. Paguhonon pahid o bos ngavi diosu. Pibabasan da diti hamin. Nung tuhun do pibabasan o paingizon da ho. Nga mundong mai pibabasan diosu da disido. Nung au gumuhi mai diosu. Timpo ono do timpo ono do ihamin mangakan menginum do nunu ipatakon diho do diosu tumipadani digaji ngavi daw ipakakalacaa. Kada undahayu mantad hamin tiso kuma do hamin tiso. Sosongnya nopo do mugad kau do kakadazan nini idid nombo do monaimo diozu iziho akanano onunu iposungon do dumbangan diosu hingga sano ngavi kita luo omobos do osomok no kozo do diozu pemerintahan di kinoingan. Nga sosongnya nopo do sumuang kau do kakadazan nini au monaimo diozu humabus no kuma de talun-alun ngavi omobos. Pidon dagay mangido isyovok no kozo diti kakadazan nini diozu isumukot de hapap ngavi dagay. Timponon dagay imiampai diozu. Nga katupazay no diti o somok no kozo pemerintahan di kinoingan. Papiho zo diozu ontok lina tadaw momogot pamay nokoymang de Sodom do ikoymang de kakadazan tonini dino. Iabal tavasi di Tuhan. Peneko ngavi ikalamasan toko da tadawiti ikaandaman di Sankti Jerome popondam da toko da Santi Jerome na paditinga pinapadahin diti Bible mantada Aramaic, Greek, Hebrews minongay da bahasa da Latin. Tu ontok na po di nga apakah iti bahasa da Greek, Aramaic, Hebrew nga Latin. Ina pagito pinadahin di Saint Jerome iti kumade Latin to itino bahasa teko bos di Olotian, Pakazon, common language montok di. Dahil na po kauskupan da tako, nga kiba nagi iti committee do papadahin iti Bible may da kadazan. Kiba nagi may da dusun. Nga point ko na po dito nga sa tako na po nga ikapasisan da tako, ako tagal teka ubuli nagi dokumen papadahin da iti bos da Bible nga paling penting na pa nga padahinan tako iti bos da kinengan kuma it composition words into actions. Paling penting dahil mamanta ko da todo dahil composition da tako. Intangan tako na po dahil composition da tako. Intangan tako iti book
teka bos tabi tu ada baina nga inango toko di tidu di nga ay san toko no pa nga no ho toko di kinengan no pi toko di kinengan is toko no represent 72 disciples mugad papabal di abal tabasi do kinengan. Jadi kemudian pa nga tidak ada yang terkecuali. No pulsu toko no pa nga no ho toko sain toko mo da panambasangan da papabal di abal tabasi. Pipio nugadi komen teka pipio o bos di Jesus kuma di makikia nga bidaw nung pogadan ku iziozu nga itia abazan diozu kada ko sisay tu itino pangabiti nga na pimanan di Jesus sa ko sa bagay tumanod nga ko piman to ko nagaditi kaysa na pa nga sa nga zona po da papogad diozu nga pogadan ko may iziozu de tatanga da taso tahun. Kemudian pa nga gumu iti kamungkangan challenges da ko sa nga ko da pabal da abal tabasi diti. Karta ko insado nung mahoing ko kusay ket tondo nga no ho ko di kinengan da papabal abal tabasi diti kuma da tanak nung ngabi. Inda begitu ipaganakan nga gumu challenge gumu cabaran. Nga trakto ko na pa nga akon ko taso tahun kyo. Tanak di uzui. Nga kemudian pada taso tahun nga cabaran semua no ato ko makinangu, ato ko katanod, ato ko apasi iti bos de kinengan. Cabaran sebagai de mohoing. Agumo po pamahawan de subay nung father, religious sisters, brothers, nung komite ko di penambasangan, kateketikal, teka nuno po pu, teka komite di penambasangan ni pamanahan de toko nga, agumo di kecadang cabaran. Igal bos di Jesus tu itu na pacabaran nga au sadu ambang as ita tangak de toko. Nga kada Jesus kada ko sisay ko tumpasay no. Kada pogawito nunu so ngan ko da papabal da abal tabasi diti. Tu deho Jesus to memo de pengampai de toko. Kano to ko ngabi kalau jat toko manikit daw galin bos ko diti no tu kalau jat toko no po nga okon ko papadahin do bos diti tabitua kuma do bahasa-bahasa do susubay nga podohinan toko iti bos de kinengan keposisyon do toko kumaiso kubudo-budo pa nga no ho toko di kinengan da papabal ti abal tabasi pensuang di pemusawan do toko do senganzo do mugad kiba challenges di pelayanan nga tumbasan zo to mema Jesus pengampai it keposisyon ku do mononda diti apal teka kalaja de pintak de kinengan diti. Ina pagi mi katoko di Jesus de meja de karasi diti manang katahod toko musikaw ginawa toko tu sundungi mas semono agat iti kalaja de kinengan semono mamunam toko Allah aku nakapanaw iti kalaja de kinengan ka nga tema mi kinengan de mamoho toko manak de toko do kapakasan pamusaban kapakasan do katumbasan de kiba kahansanan kiba iti kabituhan de toko tamemo do papapanaw kalaja di pinatahak di kinengan. Kano mi di Jesus red meja di karasiliti tu isidono tawud do kabituhan tawud do kahansanan da toko. Auzo ko na Tuhan kinengan dosa babibinangun tumasa do kavosyan no katemazike di lauti takon sediau tu bari tanah kalaja do hongon ngabi di tinau Tuhun di bade mai iti montok dagay di lauti do koposison. Azo kono ay Tuhan kinengan dosa babibinangun tumasa do kavosyan no nakatimazike di hing anggur takon sadiaw tu bari gubas anggur kalaja do hongon ngabi di tinau Tuhun di bade mai iti di tinumon do kosunduvanansa.
Imang sembayang ite pinengavi da kahubukanku Diyos ngavi o te monada dari kinengan itama tafakas. Ano ay sikay ay Tuhan, da naka pamusaw na di taham lati da ibos no, tumano di pamitanan di Sancti Jerome, obi pada da hisab koza isikay da mikot da ibos, da manak da kalajaan no, di kahubukan da kapamosisan, maza di Kristus Tuhan sa. Ituhan miyampai Diyosu. Poin savato o ginavangavi Diyosu. Kana manak da kapadang katahuadan ngavi da di Tuhan kinaingan da toko. Totopot da katunu da matuhid iti kalajak sa kapamosisan sa. Tamay mo idamanopo da manak diyaw da kapadang katahuadan ngavi. Oi Tuhan tamata bitwa kinaingan tabakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tu miaga de ontok ditadaw kalamazan di Sancti Jerome suwano eklesia no de umondos. Ingka panagi de pabakason no zasido maza di pamitanan de kaposizon to bitwa di sido mangia di sido maza di bos ngavi do kepengiaan papati hambus do sido do paintampasi isimba de sambayang ngavi daw. Amingkano miyampai di kapikovangan da tasab ngavi sangti ngavi muzaw sikoy di hozaw kaapazaan do kaazaan no tumiyampai aiso kapupuson mangazaw sikoy. O totopot obitwa ko ay Tuhan. Ito vudo sa viavi kabituhan. Itinapogi da dizono da obitwa ititak ngabis mambayang sikoy maza da papasondot di espiritu no da ditingavi miagal bahabaw umatu. Moy da ada di da itingavi da montok dagay ditinan omza di Tuhan za Jesus Kristus. Untuk ditimpuh deniman patabuso isido, nasaga kozo da siminuang da kondas andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapanong katahodan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikia ngavi daw mosbos, nuo iti savya viko, pangakana diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok o Diyosu. Idlahan miaga di, untuk napongo imakan min sedop, nanu disido isasavan. Insan po da minanak do kapanang katahuan dan ngavi, pinatak disido kumadi makikia ngavi daw mosbos. Nuwa iti savya biko, panginum na mantad diti. Tu itino isasavan di zaku, isa di batas kebavagu aiso kapupuson, ipotunguan may mantok Diyosu mantok togumu. Montok da kapahyangan da dosa ngavi. May na iti da kaandaman dogo. Ri katapatan taham lati do katumbasan.
Itinapogi da magsasikoy mamalamay di kaandaman, di kinapatazon kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon, may sasaban do kapamosisan. Manak do kapanang katahudan ngavi, dinikitan si kadiyaw, do kapadan do idumbangan no, manampuan do diyaw. Ahodo kozo isikoy do sumambayang, do magi do ditinanam sa di Kristus, o timong si kinada do iso, maza di Espiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan Ecclesia no, paintongkop patatongkop di pamagunan. Amo bito na sido di kapanuan do tahwad sa kaday. Songovian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fado ngavi. Onda mo nagi itapinay ngavi dagay, inungokodop, di kahansanan di katungagan, Saviavi inapatay kosyanan no. Taimo na izyoho din inavaw de vos no. Kosyan ay dagay sa viavi sumambayang sikoy, namiyampay di hahangay tabitwa Mary, tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, Sancti Jerome, sa viavi isang ti inak popon sikoy diawid po ompus di umulan ngavi. Panos Canada di kapasyan, do dumadi do sampi tumungkos ngavi di kaposizon sa lajul. O mangazo, o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampai disido, idisido. Oy kinaingan tamata vakas, di kapisaan di Espiritu to bitua. Sa viavi kabantuganom kapantangan nga diawno, montok so hihinaid, ay so kapupuson. Dedi penuh di mamamasi noog maza da kapangyaan pengkinaingan katama zikoy da mabos. Tamaza da isyurga, abitwa ingano, mikot o kapamalintaan no, hizap no ay maan da tanah, miagal da ingkana i da isyurga, takandagay da tadaw diti, aloti sa tasasangadaw, pahyong zikoy da hasa nga bidagay, megal dagay da papahyong di santob mamuhasa, mabandagay, kada zikoy o vito da koy basatan nga pagkapaso zikoy no mantad talaat. Pagkapaso zikoy ay Tuhan sumambayang zikoy da mantad patitikid talaat, katahuad no da manak da pibabasan itadaw nga bidagay, da mazari sakaday da kasyanan no, pagkabas zikoy na data may mo da mantad doso, paintampasi mantad sa viabi kasusaan ginavo, da masujikoy pangandad di kahansanan na bituhan, di kay katan di mamamasiza Jesus Christus. Ay Tuhan Jesus Christus ibinabos dari apostol nga bino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu, kada intong day doso nga bidagay, nga do ay di katumbazan di Ecclesia no, katahuad no da manakdo sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizab no, imamamasi mamalinta, mentok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyang pay Diyosu tamay mo. Kano magita taak do tanda do pibabasan.
Intangai I domba di kinaingan. Intangai isido. Imangidu di dosa ngavi di pamagunan. Abitu ana santob oho din makan demi sesedop di domba. Tinan amza di Kristus mogawi tatakau dan kapasizon salacur. Kano semambayang. Iti taak tonga bitwa na tayo maza ay Tuhan, da masasikoy umunsikaw id mamalamay di Sancti Jerome. Gizo o ginavangavi di angohi diyaw may do pangkinangaw di kapangyaan tonga bitwa. Kalati na da iziho di lahan tanudon diho o maza da tumanud di. Kano do kapasizon ay so kapupuson maza di Kristus o Tuhansa. Kotabian, gugumompi di mananabus, sava di hahangay tabitwa Mary, de diaw pinatak di kiningan, itanak tontoy sa ondaw, de diaw pinahansan di Mary, ikatambasan daw, miyampay diaw nadadi i Kristus datuhun, tabitwa Joseph, di dagay punagi, pakitanay diyaw sandi da sanguhun tama, abito zikoy de lahan do kaposison, pakinuay zikoy de grasya, kabinsianan sinyo, umuhigay zikoy, mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu.
kinaingan tavakas kozo, mambalakat nada diosu, itama, om itanak, om espiritu tebitua. Buzu no id pibabasan, mengazo di Tuhan, maza dok keposison diosu.